ทีมคณีฮิลีuprising star อีทุมนะจิฮันไบลักให้กระทำนาวขังเรียว players จุงก็จึงตึกเลยเนี่ย heading สองเลยก็นักเนี่ยโอเค lost and found mobile phone นะก็ชีวิต conference hall ลุงลีตาจงให้ใส่เด็กพิรามิดเลย China owners นะ owner ป้าจินนะno we model ก็เลย phone number ระหังเลยก็ miss call มีเลยก็เราคุยไปละจอ goal kick PAOREI ทำนองลองไปชินคุยกันเลยเลยไทยสังเมย์ center กันนะไทยสังมีเลยก็ตายละคุยฮัลลังก็HUISHU ไปชิวิลีตายละHUISHU ไปชิวิลีayah line we ayah link dung rock dele arila PAOREI pasina side le cross sound laga heading number 3 na number 11 samang nita centrally drop sami laga heading number 6 captain HUISHU na side lima thala ke na pasami number 11 samang rishita taire wing le taire cross sound we mathala no ka HUISHU we striker na po receive saji materialize masara to the intercept salga out thai shok mera throw in quill by okay number 11 HUISHU kitam along with number 11 by he Imphal Pace Club classic link road lake ji pau sam phang dale awi move chila matha dale center vak nu chere PAOREI na singdale out throw in number 3 HUISHU na number 11 it thai sang mida PAOREI basin thai sok HUISHU dera PAOREI zila taire shock khai thai out throw once again ki box league ngini ku chup tale oh keeper le mathalang ene tem sai powerful salak hai ball nei ka goalkeeper na nap tu khui ai sai thai sang mere long here number 2 defender na mathalang na drop sa milga sidely number 14 na samang nisida number 14 hila classic ashi classic player mange wing lim thalang taire yong mamanta katat atamli sent linesman na offside khanga mera PAOREI basina thaishanda yes number 3 head number 7 heading another heading number 14 na side le pasal ga right flank li tap
cho free kick technical issue leg hai wang commentary box wak wi aina ka shik hut leg hai ne hopok le sidora free kick number 10 na quick vai HUISHU katamnao long round about 35 meters shikawe na thaigi dal khilene awi accuracy awi specialty hi yang ose free kick specialist ne number 10 le shiyui na quick dal le le shiyui na mathalai na thai sangai mathalai na sangai block sawe goalkeeper yes and they have materialized number 2 na rebounds shokle number 2 sojipem bounce shok jile safe sak shok jile number 2 na mathala gaina thai shok mera ahi infa pace club classically kangrio players akana ikji information midle awi movement mathana le mirlam thana le hopok le shidere PAOREI bashina hopok te turne ning suda khaim sa baim ne hodnalo equalize sak haviwang throw in PAOREI katamnao long bashina khira PAOREI katamnao long bashi wi list le khira mione aming panos ga vausia officials pingli mi khai baji ina mi jin bai ne jen na thera ko khira lo cho goal kick HUISHU katamnao long we goalkeeper na thai shang mera center shang bai nai machine ne pan khai nem ji ya sung pai ra talui re center lungling ning rok pam le number 14 HUISHU PAOREI na free kick khilga center back drop side heading another heading HUISHU ball position ni HUISHU bashina off flag khangai re offside talakhai left flank wi na offside khangai ra cho send the tai alung thong dai re defender de tale chance le naka ne very close naka chance khak shimon khai ne number captain 18 dribbling sak chublo ka tal ka josung re alung thong re flag khangka li khai thai ye offside midera PAOREI captain na mathalage na positioning yanglo the instruction milga ana awi captain si na semi final ata khai ne experience la khai somijan vachum taire number 15 quisam sangla khai yaron naw kana ngahom la gamro chura goal kick HUISHU katamnao long goalkeeper na quick vai randale kajili ju hosung sigla kiji ana spot ji pok hwe da thaisang mera center kanchang laga PAOREI na samphang lei PAOREI na thaisan mi da pangni tharo mi da handball mera Huiti sense and the goal zong bai jine round about 35 to 40 meters to go na thai sala goal zong bai jine chances si number 6 PAOREI defender akana chosong vai
좀 마탈라이는 중에 따라가야 되는데 yo very close partner favor satu partner favor satu namo jera very close origin matanai just few inches nem misi ja goal jang khaine 1 inches bang sal nem misi ja goal jang khaine Paorei pachila equalizer vai hotna lak dole new sida khaim salo mathala ning relo mathana le na new khangro thaisang mi sidai receive side handball professional player sagi ji uprising star bing mangai atumui natum nang rodok le natum movement natum nui ball sing mathana le ji comment number 11 is among 8 and 11 HUISHU 11 Paorei 8 ngundung rock le 14 receive sai 14 na pasak faisal ga ana triple sak fai yes sakwere number 18 captain Paorei to Paorei number 8 na thai roll ga block outside throw in Paorei defender na throw in sal ga number 15 na mathala ga na sai arichi pati contact le khai thai fall mi khai thai team khani na mathala ngrolo sajang rogre intentionally kangro sak zamning nei kha Paul ji khwingai na ngogai da yong gazatli ktenau contact le ngogai da chok nei let's see arila yongose number 11 number 15 yeah 15 kwisam sanga yershona thagi dile awi target ji yongose mathala nonge drop side oh no goalkeeper na block outside re thank you ki kam tham nei corner kick Paorei tamna lang in the corner kick khira number 14 Phungkan na thaigi de lele Mr Phungkan na mathalai na thaiung mi de mathalai thaiung heading dongro ke arila goal ki box danger position le fue Phungkan na thairol laga block out salga ratibak tat laga arila ungle re HUISHU ki box fak ungle chitai re throw in HUISHU tumna long basili milojere HUISHU tumna long basin throw in khire number 11 Sochan na thaida mielga tadle offside maning play on midle goalkeeper thali jade and number 14 Ngajondrin once again has find the net back of the net hopok le shidai re captain Somjan number 11 na thaishak miare Paorei pasina receive salaga side le pass binida number 15 Ramyonga mukisam sanga yershona bai jatle Value HUISHU pasina attack sakwai saulitle HUISHU pasina dropping same number 11 is sambange number 11 ji offside position ni off position pam side offside khangai re free kick Paorei Somijan number 11 na sender kanda thashak biare Paorei pasina Kwitak fai hotnai number 2 ne intercept salaga nam rogai re pati contact le re the fall khong mere
HUISHU KATAMNAO long bashina free kick pira center ngal lemai na thai ki dalele Shanghai re Zhengluye number 11 na ngom chatle ana yo very close over the bar curve ji angle ji tight sanau da mirror to the over the bar le zilga out chogai call kick PAOREI tam long machine na khuli shidra Thai Shang Mere Taire number 15 Ramyongam na tackle salga out chogai re Ishi ball boy bingjin na ball ji wang mo khilga na tumui price ji hiwak umkhui man lo ball avu we price lately cash price lately ne wrong throw tena HUISHU KATAMNAO long bashina retake sara receive saira yes goalkeeper box wak thai dai goalkeeper nom thalai na sam bangai ga ana khijili jhosing sikle ji he view samamanda yong jatle tala khaya pamle thashang mere receive side number 10 na 18 na 11 ni drop samil ga dangerous player the dangerous lagai namrok haiwang khnuk kaina namrok aukida fall mera Somijan the captain of PAOREI na talagen thashang mere heading PAOREI HUISHU bashi number 18 captain na samangda HUISHU captain the drop sami goalkeeper and the one only Naka oh HUISHU na first half will alungli 3-0 lately number ari lamathirang number 17 Ringashung na Kora Kazung Rida. So far the score is 3-0. HUISHU bashi 3, PAOREI bashi 0. Talusidere Kangaira flag Kangaira Ramyong tackle salga to the out chogaire substitution PAOREI goalkeeper substitute 77 in 1 out PAOREI goalkeeper ngajaire themna salala itum thangha mangryo bai tuk tei kiji atam ngawai chiwangai na ashi coach na ali na shoksalo khangdei lejenglo da chhosang ara kimdamne round of applause for the substituted player ishik tong anak chi pangphem yosa
team kini team thalai ning road le cho goalkeeper nge area match resume sali ora HUISHU katamna long bashina throw in khira HUISHU katamna long year minga number 3 na throw in khui ki le le number 10 na mi khinili triple sakul ka taluyere number 11 nam thalai na onge goalkeeper na ma thala ga ni yong shok la save shok sai re goalkeeper na center kanchang da thaida mere heading out power ekdam na long motion na throw in khira PAOREI win number 2 Kaching mung na throw in khira number 2 Sojipem number 13 Lunglengbam Ngundung Rock le fall khong ere itum we observation the anger ngting te the yong roi da anger hewak lim zu sala jewak de zu khai le chena itum fans ping na tui jakshi mo sang bai mre chena ija we fans lim thalai na khomilo ka comment ayar we na mi sang phalo ji he saklai na podok le nai so around 30 meter 25 to 30 meter we lungile free kick khide le danger salakai apam ne so somijana Mathalai dasaga, you're very close, very accurate salai na goal yung ka goalkeeper na save sa shok mire mathaye ari kick jim thaye number 18 HUISHU na back pass alaga 15 na sambangda number 8 PAOREI na samangda drop sa music ka defender na block sa miya da shongliere heading sangrok laga number 11 na pass mikshok tikti na nguyogi da fall PAOREI ramyongam number 11 captain number 18 drop sabi taluyere offside khangaire number 12 shaire pom na talagen thasung mere songere kipok songbere defender number 7 ningam na ra katali thaida out chogere throw in PAOREI katamna long number 18 chipem na khigi dele chipem na horsang mi ramyong omni milga chipem na sampang bisita
Yes, number 2. Out. Number 2, wrong throw. Retake, throw in, retake. Huishu Pachina Huishukra. Number 14, Nasampangda. Ana tackle Knili mi Knili Saire. Arila Ralo in a sufferer Jimona Pumdele. Back pass. Shongliere. Number 11. Number 11, Matalagana right flank li Jotalga. Number 17, right winger na ani jilit checker sangrog defender na back flip salga out vakta shoera. Throw in. We should come along now. Throw in Quira. Kibok song Beire. Yes! Talak highway na. Sudden attack salaga over the bar. Ball position he so far 60/40 later line Huishu Bashina 60%, PAOREI Bashina 40% lately. China PAOREI Bashina Matalai Nengrelo, she we call the visit later Liji capitalize Sakvaisalo. Captain number 15. Huishu number 15 na tackle salaga Ramyongam na shogit laga back flip sami laga. Sambang the number 18 PAOREI na Jodai Matalai na sambang touch lam thai ngasi root khai bamjili rabi howe nam thai laga offside khanga rodai re offside goal salala arui combination pass mingrok laga gata laga etem gsa je mathai ji hi even Huishu fans na la mayangai dale thaishang mere captain PAOREI. Number 15 Huishu, 17 na line ni Jhota lisit ka captain na pass. Huishu number 18 captain na sambangda. Pass 15 ni milaga. Throw in. Huishu player na throw in out shogre da PAOREI basit na throw in khira. Ball ji ngakhui liga unga hibak price mi manra isi national ping na ball khui man lo ball avu khui khongwa man leile Ramyongam na sambong liside Ramyongam we style ji yung liose awi goal style chong liside heading number 15 Huishu na center back pass mi yung laga number 10 na home set lay Huishu number 10 na triple salaga pam lay back pass salaga pass salid lay shoere okay khuire PAOREI basina counter attack wi moina side back walaga outer rodaira goal kick khuigi jimai de goal kick khuira Huishuk tumna langma sina namro khaiwa fall mera center we nglemli Huishuk tumna langma sina free quick kide leile aru ashu attacking style jik thada signing le yangose number 2 number 3 Huishu Pachina Sambangda 15 ni pass milga 15 na sidely mathalin joshok offside talera Huishu Pachi
Malung tung naida ko gthum mang hi ma sheb ne tung mai da thaira the hot khanai na offside ta shon dale Paorei wi number 12 the talaga ina thashang mere Kipok sang mere kipo sok mere goalkeeper goalkeeper ina ramyongam na khanai goalkeeper ba pang jang bai da ana pangai na to khirot khai ne mathai Number 18, Paorei machine sing number 18, chance oh, very close. Block, intercept, sai sami khai ne, attempt la sa khai ne, mathalang na sa khai ne. Adam timing chalang na tha khai ne ka defender. Mathana ida block sa khai ne. The corner kick khira. Mr. Ramyongam of Paorei. No. Corner kick khigi da leire. Ramyongam mui delivery hi yongose ma thara ke deliver sa mi crown ai na number 11 you speed hik binding ne ka ali intercept sa mi da thaida mi risere Ramyongam mak valuere out Number 18 out. 18 versus 18 ne arije. Number 3 na block out saliye there. Another throw in. Ishi ball boy being ball ji vakhil ga ungman lo na tu mui price hivak le hivak hai mid le wrong throw. Ajon thang kipashi le we wrong throw le na china compete sara kji mongai na sang rok le wrong throw chung na machok vai salo ajon thang je thrasi ka chin ni le phanga kara le Ramjan the captain pass milga taker sabgere number 14 na back pass solicita number 2 classic player jo wing back mathalai na right wing back nam thalai na tadle back pass solicita yes Ramjan the captain HUISHU na mathalai drops a block out samire intercept samida number 7 HUISHU taker pass number 14 Ramjan na 18 na Miyakalim thalai na triple saukil ga tangai play on middle oh no number 17 la awi account number 17 ringashung ala awi account shokhi lagrada kathaili atung ni thagai re team player teamwork ne China teamwork thalai salo thaisang mi shide re number 11 Ramyongam na atung ni thagai laga captain Ramjan samphangda okay ishi lost and found wallet agar rasa bangdale ningkhan mi raikhan nana nawi shiman kai oji ishi hivak rasungai re China ishi wi announce budva claim rasa milo Paorei bashina katawi na attempt sai oh very sniper shot ne awija mathana handle ball ji khangning the spins mazang lak latai mathai cho Ramjan 18 number 18 Ramjan na number triple pass sakhai sai Somjan the captain dang rok ka captain akapana block sami khaina taire Ramyongam nang hom chatle out chogera throw in Quiro number
PAOREI number 2 side chain salga heading number 15 HUISHU side di tire again right flank ni ta jatle right flank di number 10 nang home walaga marutura another attack from number 17 this time Ari adamli atong with other chances chichia clear masature ashiwi defender na block samiro daire ramang number 17 ring sung hi tiêu salala thak te le da hiwak ling zek le corner kick HUISHU mathalai unge number 14 na chest control salga 1 minute additional time sangare first half hi minute addition saire kunu kaina attack masalo jere Ningkhan mi right khan jina Ningkhan mi right khan nui wallet hivak tatungai saye China ishiwi announcing butvak ralaga claim rasamilo center lungli makan changre lapam dele HUISHU bashina pole position him thamai dele PAOREI bashina keep dele sak vaisalo heading goalkeeper first semi-final we first half he gubaira first half we score he PAOREI 0 HUISHU 3 arila second half of the lane China PAOREI bachina ning suida khai sabaim ne fans ping na PAOREI we team manager ping na no we players ping jile energy drinks mi mangolo hiwagle mi mangai lega mathalai na chungro khwai salu shidra wallet akasambang delay wallet mapu pau ya aming na ningkhan mi raikan ningkhan mi raikan kathe kashami lekhang son obing nala pau hang maron naga announcing put bok claim rasa khui paire wallet akasambang delay aming na mapu pau ya aming na ningkhan mi raikan Pau sambang dakling son obing nala mapu pali pau mi maron naga announcing put bok paisa claim rasa khui paire wallet hi
cái chỉ sao sau cái ai à chọn thằng chính ai bắt chỉ huy bùng chào khói bùng je cái chỉ cái ta unit na nó thu mi gameplay khung khai lệ khờ announcing boot và khu khu ra milu chỉ chọn milu sẽ tele ai à chọn thằng cái chỉ cái ta unit na chính ai bắt chỉ huy bùng chào khói bùng je khung hai tele khờ nó thu na announcing boot và khu ra mi khói nó thu mi sắc lá cái na ngã cao tele
Ramyongam na singdat lay. Number 2 HUISHU. HUISHU pasina side lead chota liye number 11 we katak ti yanglo ana control sa kire ana deliver thalai na saunge mimbam satwe out mantarenge arila oh pass side PAOREI bashi pass salaga defender na taik sangjim thalai nam jim the spin salaga out choira number 2 Sojipem na horsang mida ramchan ni mida Sojipem na tackle sak vai salaga PAOREI bashi intercept salaga out thaire throw in HUISHU number 2 Sojipem na horsang mida lele line ni thalai na horda mere number 11 Sochan na tackle number 6 li salaga deliver thalai sangwe thangwe and he score again. Who is that number? Very beautiful. Mathalak high kick spins and a flip sasang yera. So far the score is 4-0. HUISHU bachina second half li la core aga thali shita atumi core score li addition na karada 3-1 like side 3-0 like side 4-1 on le 4-0 sorry. Number 11 Sojan Ramjan captain pass mida Pemring na thaida mere Ramjan na Pemring li touch Samira Pemring na free kick on agasakwira Pemring na talakhai 42 meter sikirwen thaisang dele Kolvak ungdele yo number 9 na mathami da tsi ja danger sasai number 9 PAOREI number 9 he least limzum go every day thang jida ngreu gida etumi muscle hi fatigue sasar khaine jaina muscle scram sai hi frequent sala kan shock by chances le jaina players khnina mathalaina ngreu milo free kick HUISHU KATAMNAO long center kanchangai re PAOREI na side chain sare number 14 Phungkhan ngomwalaga out chogere Sojan ne line ni mere yong dai number 6 li ana thakme khar dai re deliver sak phai number 15 ni milga ana sambong ni sida arila play on salo jitle center kanchang da receive salaga HUISHU bashin samong nishida number 14 Phungkhan HUISHU bashili mere HUISHU bashin throw in salo jere number 15 ram Sochan ni milaga Sochan pass bishok ali samong nishite Sochan na singzat fudle Sochan na ngle wene chongwe Somichan na safe side Arila take us alle Ramjan sidely miwada side win Taiway just over the bar number 17 hila tio salala etem ba chung shida chung lakai na saire mathalai ngai kha tuina khai ne
defender na Thaisang mere heading number 2 Sojipem Phunggan to Phunggan na line ni khidai re 18 captain nang hom tat le Ramjan Sambong Rishide number 5 na mathalai na Phunggan ni milaga Phunggan na arila thaisan le Phunggan da mikhani ki tumni shri ki jup laga arila center wakling numrok le thaye attempt saye block out samere Ramjan nang hom tat le the captain of HUISHU captain of HUISHU na captain na thaisan me shita number 15 na sambangda 15 na line ni mida Sochan na singjat le Sochan na center wak jhonge number 14 John Ring number 10 khizangere number 10 khizangere oh no what a miss Ariuji kya ka shivam khai style lagai na singjang laga style lagai na ka thaiji out chokrot awa goal kick PAOREI ekdam na long machine goal kick number 9 receive sada Ramyongam na tackle mi akhali salwere khani ko thumali mujur thurala number 15 HUISHU was in the line li singdalaga pass along li misang laga mi shock li shita mi tare line li taye ka receive sara the khyong ba which off li position bom sa the offside taira PAOREI terminal long na ta lagai na thaisang mere line right flank wak walaga Ramyongam na jhonge deliver sa boss thai ka defender na out thai shogaira PAOREI bashi atem sa matai sang le ashiwi mathi baya spirit ji shock jo shock to mathalag ning road le fall kick ta khaile handball ga fall lo khomere distance goal with center wing limit distance younger here around 35 meters shikaway na attempt sara da bom le number 14 Phunggan PAOREI Mr. Phunggan na free kick quick da lele wall mathalagi na HUISHU bashi na saire Phunggan na kanya main thang ko nakane away take away oh no keeper na save sak shokji re attempt saje out thairo dawa Tare number 11 sing tare number 11 Sochan ka Somijan senior player to throw in Samire Sochan na mathalai ni dirgo side thaile goalkeeper na safe side hey saje baisine mathalai ni ngrelo goalkeeper hi kapai mining manai ana safe sa khai hi matik cha safe sami khane manding si ja ko matik cha shailwe lera PAOREI right flank ni jhota laga heading HUISHU bachinal ashiwi left flank ling rora da center side change sai
Tire Sojan has received say Matalagin receive say Anna deliver the say Ka number 6 PAOREI number 6 Pemring na block out Matalagin Samire intercept Salazar corner kick Quira Sojan na Quilishida the bomb delay Mr. Sojan he Infar Pace Club Classic League Romine Ana Matalan delivers I what a corner Matalaga in the defense holish bomb delay Arila Ana Sabang Lishite Levinus Ana smash say Sojan offside HUISHU we right flank league that Sojan he poor position poor to my tweet sing he adata the lady he fagling zek delay so mi jan na ta la kai na thai sang mere number 5 Pemring Ramjan Ramyongam na backflip sal block out Samire block Samire Taliere HUISHU passion Taliere another attempt sakvai Taliere number 10 na kutui li thaiga laga Sojan na sama heading salga attempt sai number 14 na kiteu na jacking gajili volley saji over the par Taira substitution HUISHU 16 and 14 in. 7 out, 16 in. Or 15 out, 16 in. Number 4 in, 7 out. Cho, can you bang lang na pemyosa? HUISHU bashi with technique na kata sale ishi na core he lead satsa daida ashi we star player bing ji khushok guman laga leida kleine final wang safe sarada ka PAOREI bashi na adam le fui core ma diji khigle itum equal sara da khotna le PAOREI bashi na mathalai na khotna lo nashi we attempt jim thana ye Taliere, he Sholo, yes! Korsang Haggard, Nakaka here. Mataye, close, Nanaim Mandale, Kalil Gazzore, Hotnafulo, PAOREI bashi. PAOREI bashi we senior Rakandralaga. She will goalkeeper clean sheet mang sampang naga bomb delay Jerry Ho Jena PAOREI bashina ashi we goalkeeper li ko aka time prunga PAOREI bashi hotna lo ashi goalkeeper ko aka la mishai mong baim ne China PAOREI bashina ko aka mishai lungi jine PAOREI bashi matalai hotna lo job Mr. Sojan defender na Thaisan Domire number 14 PAOREI number 14 na side li change salaga heading Ramyongam ja Kim Thamne jere team kini na game spirit le lagi na rodok le ji yaru na ning ang lag le heading side ka Taliere Somijan na homsa tele Somijan na take sakil pass take sakil ka tire shock Thaisan mere save mathalai na samire
Somijan di podi kantek lekhai wang fall miere free kick an kulishide bumde thaishang miere Ramjan captain HUISHU Sojan niliraliere Sojan taker sare mathalan taker sare khuzung nishite PAOREI defender number 14 Phungan na mathalai na save saire Ball football tatung thai bingji isiwi ball boy bing na khil ka unglo nishi ball avo khuyung dak leji hibakle list sa dak ne jiwi price min man ne HUISHU bashino throw in sada heading head out I think it's a corner kick Sojan na corner kick khuyki da lere awi delivery ji thasigle tharakle yangose thai re ma thalai no heading sai number 2 la number 2 sojibem na heading saji a heading sawi practice ka safara awi ji mam tham ne thai chang mere Sojan na sampang nishidle Sojan no ball khong hiya thak haila number 2 Ramjan right flank left flank joda lega offside Sojipem na yongza ji off le yongza te da flag hangai re Shari bom na ball di thachang phang ranai re PAOREI we shari bom na thaisang mi da talagan thaisang mi re shangai ramyong na ngom jate ka out tai re okay corner kick ne ramyong na corner kick jila khui bom ra da value shi tai re mai po boy bi we aming list team thaleng hwe salo arma ishi puri chanau hi ne ramyong na thai sangra de le mathalain thaung mi re Joe Shunglier Ko number 10 oh that's something jan hila ya national say da pai la kai nang pai khwi mi re Seventeen off la offside Shari bom na thaisang mi de le Shari bom na mathalai na thaung mi re head out heading sada arila another heading number 6 na ground point na pang lagi na powerful sa lagi na thai re Sominjan le number 10 ng home jatle Sominjan na thalai na pass mi shok de Sominjan na sampang ni side pass mi nishide ka defender ngoro dai re Arila yong ana sing jatle number 14 mang oh no na kane slip sarot khaini meaning si ja chances mathalai na sampang e jo PAOREI bashi nishi team lika chirap sam yolo yes kora ka HUISHU bashi li kora ka mak time sa paim ko azeng reu khai jili ashili ko ma thalang ngai da ashi Clinching sampang shon da le gi PAOREI da le jena kora ka mi shai plongra gi attitude dai na nishida mathalai na time lo PAOREI with players ping na kora ka open sa plongra da sadly number 11 sampang nishida okay defender na thaisang mere 18 na ramyong makli jhoda ye ramyong na ot khade sa shoknik le yangse ana tackle sali ja Arila number 4 defender thachang mere PAOREI bashi na sampang nishidle so far second half hili PAOREI bashi we make up thalain side le po position ni 50-50 le de le na aro he
action lam sing him ne action lam sing him ne mathang rok le Ramjan na Sochan mida Sochan na Jodal yere number 16 na off position di pam sawida offside aira number 6 pamring na thaisang mere Ramjan na miya khalite ka saukilga Jodai left flank lim thale Jodai goalkeeper versus goalkeeper ka this is a drop sak vai sai goalkeeper bam samda talakai na ina chip samiora dak saje off target sakai na goal kick PAOREI with defender na sing lay thaisang mere center lungni Ramajan kala PAOREI with number 14 Phunggan na Ramjan taire HUISHU bashu ko rak taire Ramjan na sampang da position gear khilga thaisang mere shudere number 12 thaisang mere shudere receive saye Ramjan na ball ji control salga na tackle sak chubra kapam le dribbling salga chatma manda pass me manda number 17 singdai re oh chamgal le de number number 18 PAOREI na talakai na thayunge samange pam Phunggan na heading saje jam ka wadawida mathalai na mazur thura arila ana ball the control sadle mi khung ja shimbam sathuda tawriere number 10 11 limida 11 na singdatle 11 na distance at the try side number 2 kaching mungna mathalake na safe side intercept sauhida ana out thaisogire PAOREI bashi with defender being himam thasi ja court thuruk shini kai le da ngajak dale ka ashi defender pura great war of China thada pam da ne corner kick ungai re mathalai nonge heading somjan sasogere number 18 receive salaga mikhini li ana pang sagai laga guthumli khala gukthum jamru thura sojan thayunge nakha throw in team kini di nam thalani ramilo PAOREI basila adam le curve 18 minutes siga wata klene chithai ka ba ko muti ji ki klase PAOREI basi ramyo ngamli khami ji HUISHU basi na block saro daira Sochan na backflip saji number 6 na thero to the block sai ka out chogere throw in HUISHU basi throw in khilga Ramjan na quick fight sajili PAOREI basi na khui mi na ari number 10 na
HUISHU Bashina throw in Quira. Heading. Tire. Another throw in. PAOREI Bashi Liquilo Jere. Number 2 of PAOREI. Shari Bumna Talagin Horsongmida. Number 2 na Pailagin out Tashokmere. Throw in PAOREI Bashina Kulichira. Number 2 of Shari Bumna Horsongmida Taliere. Handball. Thaida Mirishitere number 11. Sojana. Wingly. Matalaina Yongdali. Matalaina throws inside. Oh yes, he scored. Tight anger. A very tight anger. Anger tight salakare na ana core aga matalagay na Thaisang Mira. So far the score is 5-0. HUISHU KATAMNAO long 5 PAOREI nil. Tena PAOREI Bashina Ningsuita Kaimsalo. You still have around 15 minutes. Romeo Gamda Juilagina heading Salaga. Number 2 defender na Sojibem na out Taishomire. Substitution wang ready saire. Number 9 in. Number 9 Ungjanting in. Number 10 Leshuyi out. Star player bingli kushok guman dakle fire finer real vai wang. Somijan na gatui li thaiga laga. Shangaire. Ramyong aina number 4 homngok dale. Pati contact leuki da augli sazak hai thai. He group second semi-final. Lori Longbi Kulen versus Halang KATAMNAO long. Jena players team kanina warm up hobo miolo. Minute Tarakhal ang damang vata kline. He group saura itum timik mutundung naga match he group kwaisara. Jena team kanina warm up samiolo he group line up sai laga hopok lishido gijna. Shangluire HUISHU Bashina section here. HUISHU win. Ramjan number 2 limida. Number 2 na number 11. 11 na Kuzung Rishidere. Oh no! Ari Sojan ni baja sakang nao thai. Korjung nama thai mre iwa tung thai re kor chi sa thai the hivakling zek de lei. PAOREI we defender na kor ki kwida. Shangere PAOREI bashi shanglo ashi kor ki box li shangere. Sojan Daliere. Another goal for Sojan.
Once again, Sojan has fired the back of the net. Azu we semi-final here 2018 we Brazil line Germany semi-final kangreo tha we score line ka shungi jere jana Paorei basina ningmu sidalo mthalai ngreo lo thanga ashin yira thanga nishin yira Adam na pungra mira sara ka ari taidak le Adam him mthalai na nishin na game spirit maintain salaga mthalai na ngreo milo Sojan na sampang nisida score individual score we hita hang mi dele ari highest scorer he Sojan na 5 goals Khangam na 5 goals the leader lene China ani hi competitive salai na zatale he gup khai wi thile next match he nungbi khulen versus halang bashing reora team khnini na warm up sami salo adam shaila horzak hopho khawai sara china team khani shi na warm up sami salo ari hing HUISHU versus Paorei reola ga HUISHU bashina goal tharuk thai mere